megalayapost.news. Presiden Kekasih Auto Society KAS Dr. DRL Nonglan mentaka sengi haba penlong ya jingilang pajba haum sning ulather teng ke Sarkar Meghalaya lor jing bumpa ya kanu jing tho saka Ministry of Home Affairs bandawa ne kerpat na Sarkar Padang bagaktian kasih hadu kini gisngi kadang sa teng banyo rung haka kernit bapra jong kariti sanshar kari haba pensai halor kijinga lenti Kekasih Auto Society bandawa na Sarkar ban penlong ya kaktian kasih kum kata kaktian Padang haka jela Dr. Nonglan ulaong bawat ka Ministry of Home Affairs kam dan jing tiap satya halor kani jing dawa namar na kalyang ka Sarkar kam sam lapa ya kanu jing tho bantiet jing khang na ka Sarkar Padang bar ka jing kran UMP ha parliament kam sam la seiso ba ka Sarkar kam sam la le AA ni pha jing tho sha ka Ministry of Home Affairs ulaya thuru south li kihtien na ka jela shatai lamingi karu India kilarung ha ka khrndit ka bapra ka riti sanshar kari bar ka Sarkar Padang house nam karkandai spa sanpho klai ka jing itu ya ka htien asamis kum kata ka htien Padang ha Assam batang house nam araja rapulai ka htien boru klayo rung haka khrnit ka bapra karti sanshar kari namar ki MP bat ka Sarkar Assam kila pha jingtho saka Ministry of Home Affairs panalor kata kila lej ru bania kendu yo menteri rengba kari bat omkum ka Sarkar Meghalaya ka bomsham lale AA ula ongru haka jela Meghalaya ngilha ban pan ya kahtien now David Scott ban penan kam haka jela bar haka thungkam ka thungjam nadu ka MPSC ki DSC haka bawat hadu menta bo David Scott ula klat ngirang ha penan kam ya kahtien English ka balalong ka jingdu nong ka bakra ki samla baki hab ban penan kam da kaktien nong wei baya kaktien khasi ompat itu da ka Sarkar Padang namar kata ula kentui ki pajba ka them riboy bat ka jela bat ya baro ki nong shong bakin ai ka jingkershan ya kani ka mat dawa balalam khmat da Kekasih Auto Society baladai ka por baki pajba kin hab ban mi madan ban penbor ka Sarkar na kamta ban yo rung kaktien khasi ha ka khrnit bapra karti sanshar kari ka ban long ka jingmentoi ki samla baru ban em ka jaj ban rieu ha ba em kaktien ha kani ka jingyalang lawan ban shimata lang nadu Dr. RP Kharshing General Secretary Kekasih Auto Society uba Kosmas Renshan Presiden KAS Nongpo Unit uba S Marjun Kharpran Secretary ka KAS Ribhoy Unit ba Rocky Kela Chairman ka Umsning Town Durbar baru lawan ban Kershan da kinong yalam ka KSU North Khasi Hills ka Confederation of Ribhoy People ka UPF baru ki samla puli na ki college bat ki school bapher ka than umsning na ta cuy kita ki formal security act bapher ada ingin juga pule bisa peninterpret bakla bat bunsin ni sya alam bakla ha kita ki media bala syabar bagi syak penting bat syak penting kau tempan hable kumta teng wat kinong rak popli sene sedong ke than jingi habeling ta adhar kumta habeling kita ki dokumen nak gawe nak bang bat kita ki KYC le terter jing penting bapa umodi harai lada aktin kasih garong kene bapra kanlong ke jing mentoi skedaya bagi ta kian di belasnang dia port Delhi kila ban translate lane pen kala pak skin kasih ba manga mapi nila ban pule kuma pule ke bor malakasngi kata nang pensuk bat kanang peni obor yangi kum gejat pen rew hiru bat ngakwa pen mau pengen buru ya gue kata kamat keba kumi pra samla ya ban bu ha kamat tolong bapak mau ya kata kan instrument of accession balai pun mau kene kene kaya benok ha bat kaya benok bat kejing dawa yakin kasih ha kenin bapra labun kita ki hima aku tu gopor ha kita mesti nak naik spa sapunyo kiba yasanya kita kayu Henry bun borok kila yasan apa mau pi ke Manipur kaya saya nak pok nombak Shalom yang kata instrument of measure Henry hima kasih jungi klem threat namar balai bagi tip ngiram kam kerpang yang kata juju pak kerpang kum gejat birokrasi habang itu gejat birokrasi hatu ide becu dengan gejat birokrasi hari ide becu kerpang ru yang kata culture habang itu kerpang culture klaim kaktin minum lak ban im culture bat kita kerti doktor kanom lak ban im dalam sim ka culture kam dam jingmot bat ngini iru ngilon kam kan kaktin ma boleh mau culture kalong habang lengba karwai ka siau lengba ki jeput tingtam ro ngilon kam tak kadau kaktin kalong ke bakongsan bat kalong ke badan kam bat kanai ke peni ke jimbom sunyo bat babalai ba kasukar dia kam siam la burom
ya kita ketulut julir kabai layasan ya kita instrument of association house kita isnem sejak naik sepak sepunyo but dapat kemau tu bah ya kene kejilek jong dimenti jong kasorkar jelah jong kasorkar pedeng kapeni yang kejimbom senyau bat kapeni kejilek kelat nomor punsin kipen milai jaktum bat gilek menti lano bat kumno tang mencium yang kata dilek taktik sedongki ban penbit ban tang ban penhun yang kino lam KS sehingga ipat kejikun jong KS kamki bat kamret henreke tulun nakawai kasdam syakawai kasdam nakawai kejiki syakawai jiki kajai bereu kamki besar kene kajai bereu im kasken kajai bereu kublai shibun kublai syamu India kelasah sosial haki paling lagi English but they tak hadu kasdam kat kelai spak sopo nyo bagi yo yang lagdoi mas nyo yang lagdoi kasdam kat kelai spak sopo nyo la kau yang constitution but la penterikan yang constitution yang dari India kasdam kat kelai spak sopo but hai yang constitution la tensat ya ki schedule la ne ya ki benrap jong ke constitution ke bangi ong ro ki kernet jong ke constitution but hakawai ne kita ki kernet ke bapra ke dei ke kernet hakaba la penrung ya ki jaktien jong ki briu ki ba jong hagani keri India ke balayo ya ki jilai doi ada senam katna ispa asal pohonyo but hakabastan jong senam katna ispa sampo la penterikan ya ke constitution hakabala dandro ki kernet hani apo ke kernet ke bapra la penrung kat sauteli ki jaktien jong ki jat beriu pakam hepai kom ka Assamese ke Bengali ke Bihari Punjabi Kanada Malayalam bat kiwai kibangunum dia kita luar desin di Nepal. Nanta hakisam kibagian lapan rumpiang sakit kaptu kediktian jong kita beriau kibak hamripai. Agas nem kat kenai spa kendai boar lapan rum lai teli kijaktian kibak mai haga kenet kibak ra bat naik ke dong setai lamingi jong keri dia kemat kini ke dong kabamangi nidan kadang setai lamingi jong keri lapan rum agas nem kat kenai spa kendai boar ya ketin Manipuri bat ya ketin Nepali lelai haga jisa kambing ka tenrai jong kanang nangni dari India Andai hat berkesan dengan sebab kendai bual lapan rung mai haga kunet ke prai kiri adli kitien Manipuri bat Nepali nalar kiwai pat kitien ti haga puar ni ke khasi atau society kemang doktor kunet nileki ban rung itin khasi ke kunet ke bat prana do bagi Islam seng ya keseng Islam kat kendai sebab nyob kendai bagi jongi babu Ares Lindo, H. Livingston, B.R. Swear, bat kiwai. Andre Hersnam, Katalis Pak, Kendai Boar, Nagadau, Jom Keding Bom Simkia, Kasorkan Jela, bat kinau hikmat sedeli, am semla, Yakaban, Yakren, Japan, Kading Penung Yakitin Kasih, Hak Parlimen. Ladang ki MP, Kentop yo MP Jongi Agdo Por, Walang balai mempenrung lang yang ketin kasih. Penrung kumno, apa kasorkar kecempa. Kasorkar lembaga ke political department kaliban pas ke home ministry. Ke home ministry kaliban pengkre ya ke bill. Bagi kerana parlimen. Ke Manipuri ke lapa. Ya ketin Manipuri ke Manipur ke lapa. Ya ketin Nepali ke Sikkim ke lapa. Bagi nami hikmat kena keren. Nagadau lasnai ke bil pada keren rapor bat la menjur bang penung tiga kelitien haga kernet ke wapra nanor ki waipat kita gelang arteli nagadau setelah ini.
lapan rong sa sau kali ki jatian ki bat mai India bat namne na ka dong jatela mi tan gawe ki jatian kawalayo bandrong bat kata kadai katin bodo hamni hasam kila dong lepai katin asamis nado kerasnan nasdem kapes pak sampau agasnem arajalai lapan rong sa katin bodo akli na asam kila yo ya kating itu da ka constitution rapo ka krimet ka bapra han toro MP jong ila shong singau ha pudrung lam ya ka tien khasi ha ka krimet ka bapra an ya kran kumno ya ka kam ka bapra bu agenda don hi ka dorbar ka ban ya kran ya ka kam ka bapra dan ha ka agenda ka sarkar jana ka khampa yakni kam chaka Ministry of Home Affairs ka Ministry of Home Affairs kam tip kita kiting dawa ke kumno kan kumhe ka bil kapno karniyan ni ta kitien kapno la kibri ka kran ni ta kitien kumno la piran kam ni ta kitien haba ka sarkar kampa MP Ukraine ya ka kam ka baklampa Kamta lashukran denai, tanai ka bodo, layat de kelenti kepadai, ka sarkar asam, ka pa se ka home ministry, ki nami khmat baro, kam gitu ki MP na ka bodolan area, ki lalet bagi kendo, yang prime minister, yang home minister, jamin opor, ban penbuat ya ki, ban penkre ya ka bill, bak ya ka bill, bagi kerana parlimen Nampan penangan pakai tim bodoh kelayu berdua senam arah jalai kajoni emdan bapa komta ni kajing dawa jomi kasyu sa kang hakajing dawa long kemapan sawa hakalir emdan basnap udah IAS officer long presiden jam kasih atau society itu pun bapak pension kasih Nila penlang ni kijiran bakarki, leja kendo, ya ma, di lapangan kopor dan chief minister, bat ekmei parti minister, pada baro kia mele khasi, bandawa dan penlang tim sarkar yang ketin khasi. Malapang ulale lagi jam kabenta, bat penlang tim benak jam sarkar lagi associate official language hakas nam hajar san. Dan bawandra ya ka Meghalaya Language Act kaban nengkong atas nam arajasan ni alguram ya mati lapang ubalale lakajo kabenta hanrei kam sempai senathong nama kejing budin ya kede kam long hakar kam kabadai lale idar kam kala balang nama kejing penbor jong ka khasiat atau society yang berupor Dia kumta kasakut kini kajindawa ni perkat lalong associate official language ni tharai ba kasarkar jela MP ubami na kini kasilang parliamentary constituency ungkren ha parliament bagi perkat babok kini senam ngin sayo ya ka jingitu na babok kini to pra jar amsum dan kano kadak bat itu no lami kajing nu jong ka Ministry of Home Affairs ban penangtin ban itu da constitution yang ketin kasi komta malong Dr. Khamret mene la penang iti ki aslong sema jar katnyo pas nema jar khatra pas nema jar khatnai January ka kasi otro society ni lale sadeli pangekendo Ya Minister Jong ka Home Affairs Rajnath Singh Bag yung Minister of State Jong ka Home Affairs Rijiju Hagdo por Bag kinaong yung ibang pebria Ilekam Hadin Arnay Yung mas Yung kasnam Arajar kaknay Kalapa kasiti siya ni Bang yung pebria Ilekam Bag kidon live of Radley Iktiyan Gantok yang kasih bakal Ministry of Home Affairs kadang pebria. Ila berkat kam salon kam
Hanrai kam sembang kam arajar arkulai nilai bandawa terhiri kat bagi sen bahalang barohan jang kabri unyodra kinami makro katu katie kilawan ya kawan pensiat babar ainu sem yengi pensingan yengi hanrai haduk mentah kam patlongkam kat ba kini ke kam keran sateng ke kawan mangi mentang dawa ban leno magor kalong ban pelong tin sorkar no hala ka jong ka jena nagdar daw hadir mangiwan na Delhi ngile ka kendo chief minister da ka kenhon ka basman bat lakhati ga IAS officer ban petni ne kam niyo jingtip balapan ro ya ka opinion la ni ka jing ajing bat jong ka tu ni department yang sorkar kon ka arts and culture ka law department bat ke education department hamrai jajar lu mentang hausnya malajar aku san mensenam nilai penkenau yo chief minister bak ya kata ni penkenau ni ai kopi syaki MLA barokat bersama ki MLA khasi mentang bagi milanti bah hati kes kelang darbar kelang melada lawan ra ini kamat bani keren hamrai jajar kata lu nagara daw kisnat yong ila bantu snap kumni ngin simti mangi ban perlaw ni kini pensai paiba ban permor ya sorkar ban perlaw tin sorkar no marga le tin kasi ha mapi ya kino alam jang se kini ban ai jing pensai ni menjur ya kata ban kata daw la perlaw ni kini jilang ka wei pradane khamong strain kat wei tadi ka jawai kat lai tadi ka lihat mentah kasmi hamne bak hamairan kat nu tadi kamau kerbat kat ra tadi ha sora ngin pengkut ye gini pensai pai ba jong ye kat ra tadi Megalayapost.news